nkuko nababwiye Tshisekedi ntabwo ibiganiro ntabyo ashaka, barashaka kurangiza ikibazo akoresheje imbaraga za gisirikare. Impamvu nubwo twirukanye b'abacancuro ba mbere hano narabibonye ku mupaka na Samuel RDC nubwo yavuye muri Congo aracyashakisha izindi ngabo. Cyashika ari kumwe n'abarundi hariya cyane muri Kivu y'Amajyepfo, ari kumwe n'abandi bacancuro bavuye muri za Colombie muri Amerika y'Epfo. Arimo aracyashakisha, aragura ibikoresho, indege z'intambara yarazongereye, za madrone, ziriya ndege zitagira abashoferi, zitagira abazitwara, nazo yarazongereye z'ubwoko bwose. Yazanye za Kamik za CH4 z'Abashinwa, abazanye iz'Abaturukiya, yagiye kugura muri Indonesia, azenguruka isi yose ashakisha intwaro zigezweho za kirimbuzi. Ako gahenge twe turakemera, niwe utugabaho ibitero buri gihe, tukirwanaho basubiza inyuma. Muzi ko twagiye gufata ahitwa Nzimbire, ari uko izo ndege n'izo drone ariho zihagurukira, byabaye ngombwa rero ko tujya kuzima. Mu minsi ishize twari turi kubona ikintu bita drone, na n'ubu zigihari, ziri no kurasa muri eneo z'abaturage, ariko ubu ngubu noneho zishobora kuba zitakimeze nka mbere. Mu minembwe ziriyo zirahari, ariko natwe nk'uko nababwiraga duhora tuzivuge turi umuti, tuba tubishakira umuti buri gihe cyose. Ubwo bwoko urazi umuzungu nyine nk'uko twabivugaga akora ibyo bintu byose bya kirimbuzi. Abazungu buriya nibo bantu bafite ikitwa violence mu maraso yabo. Uzi ko barwanaga intambara zikamara nk'imyaka 100. Ntabwo mwabyize mu mateka, uruhererekane de 100 jours et 100 ans. Urumva rero violence yo barayifite n'ubayitisha no mu nzira nyinshi. Ibyo byose aba harimo ibintu bya violence. Dr. ariko iyo tureba ubu n'ubundi uko tuba turi ku rubuga rw'imirwano, tureba n'imyiteguro n'iki ni ubusikinamico ibi bya Doha. Doha mwebwe murayishaka, ariko ku ruhande rwabo bifitemo inyungu, none ko muraswa. Reka nze nkubwira, tubifitemo inyungu zikomeye za politiki. Niba uyu munsi wa none haza abungirije umunyamabanga mukuru wa Loni umuryango mpuzamahanga akaza hano i Goma kahura n'abayobozi ba AFC M23, urabona atari inyungu se? Niba uriya mudamu Bintou Keita nubwo yenda gusezera aza hano i Goma tugakorana inama tukavuga tuti noneho imikoranire ya MONUSCO na AFC M23 irabaho gute, tukabyigaho tukanashyiraho na task force yo kubikora ukuntu tugiye gukorana n'umuryango w'abibumbye. Urumva haba harimo inyungu zikomeye zindi za politike na diplomasi. Hashobora kuba harimo inyungu, ariko ubona ko muri biriya biganiro by'Doha cyane cyane harimo ingingo imwe navuga ko ariyo hano rwa Kinshasa izingiyeho, yuko ikomozwaho buri gihe yuko M23 igomba kuva mu bice yafasha, M23 igomba kuva mu bice irimo, kugira ngo ibindi bintu byose biri kubi mu masezerano bikurikizwe, kuko ubona ko ariho hantu ruzingiye. Reka nze nkubwire, intambara irwanwa kwinshi. Intambara ntabwo ari intambara y'amasasu gusa, iyo dusanzwe tunayitsinda buri gihe cyose, yuko leta nta ngabo ifite. 2009 twagarukiye hano hejuru mu Munigi, urumva muri kureba umujyi ku matara 2012 twawugezemo, kuri aya matariki twawugezemo, tumaramo iminsi 10 tuvamo, urumva. N'ubu rero turimo. Icyatumaga tutawugumamo ntabwo ari ukubura imbaraga za gisirikare, ni ukubura diplomasi, imbaraga nke muri politiki. Ubu rero byose turi kujyana nabyo.
urumva ku kiwanja mumeze neza, kuri diplomasi mumeze neza, tumeze neza, ariko ubu kandi diplomasi nyinshi irakenerwa hehe? Doha. tubwizanye ukuri, ariko muri diplomasi urabona ko iya yabaye ingume. urumva diplomasi nyinshi irakenerwa Doha. none nk'abantu impamvu tugomba kubayo, tugomba kugumayo kugeza igihe amahoro abonekeye, kugeza igihe ibi biganiro nk'uko nabibabwiye tumaze gushyira umukono ku ntuze 3 ku masezerano 3, urumva turacyakomeza. Ubu hasigaye andi 5 protocol, izindi zisigaye ni 5. Iyo urebye umurongo mwiza wa FCM23 ubona ko mwebwe muri kwizerera cyangwa se mwahisemo ko binyuze mu nzira y'ibiganiro byaba byiza. Nyamara mu kanya tubwiye ko buri munsi niko Tshisekedi we akomeza gura intwaro, gukomeza kuzana abacanshuro no kushaka abandi basirikari. Bigaragarira ko we abona ko amaherezo inzira y'ibiganiro itazakemura ibi bintu bizava ku mututu w'imbuga. Ariko ibyo akora hese biramuhira. Kandi nababwiye ko twabisabye tukiri Bunagana, ubu tukaba tugeze heza. Tugeze mu nkengero za Uvira, turimo turayireba gutya. Ni ibirometero bingahe? Tari munsi ya 300. Ngo harananiranye. Ntabwo hananira gute se? Mpanihera igihe ubu bireke gusa. Mpanihera igihe, kandi nk'uko mbabwiye icyo dushyira imbere ni ibiganiro by'amahoro n'agahenge. Twe turakubahiriza, keretse iyo baduteye icyo gihe twirwanaho, tukarwana no ku baturage bari mu duce twagezemo, n'abandi badutabaza twiga uburyo twazabageraho. Uzi ko bose badutabaza, iyo hose badutabaza. Ego, ubwo mumaze gusinya 3, hasigaye ingingo 5 zikaba 8. Ego. Amasezerano y'u Rwanda na Kongo AFC/M23 izungukirahe? Bo habaye gushyira umukono ku masezerano hagati y'ibihugu by'ibituranyi Kongo n'u Rwanda. Twe twarabishimye yuko y'abantu hari abaturanyi bagomba kuganira, bagomba kubaka umutekano, bagomba kureka abaturage babo bagahahirana bakiteza imbere. Nabyo twavugaga Afurika byari byose n'akarere kacu bagomba gutera imbere. Rero twe twarabyishimiye, kandi tuzi neza ko bizafasha mu bibazo nibura nka 2 by'ingenzi. Ikibazo cya mbere, kurangiza FDLR. Ukiraho ubona atari umutego Kongo yateze u Rwanda wo kuzaza kurimbura FDLR, kandi abasirikare ba FARDC aribo FDLR? Ibyo bizatandukana bite? Reka nze nkubwire. Ibyo ipfa kuba yaremeye gushyira umukono kuri ayo masezerano, ibindi ntibizabibazwa. Hari ugushyira umukono ku masezerano ariko hakaba n'umutego. Okay, reka nze nkubwire. Basinye ko bazarangiza FDLR, bazayinetraliza. Urumva barabisinye, kandi ejo bundi basohoye communique ivuga ko FDLR ikwiriye gushyira intwaro hasi, ikatangira ikizana ikatangira kwiha FARDC na MONUSCO n'ibiki byose kugira ngo bayisubize babo mu Rwanda. Urumva barabikoze. Ndumva n'ibihugu n'abafashije kugera kuri ayo masezerano bose barabishimye. Urumva natwe twarabishimye. Si ibintu biri mu magambo gusa, kujya mu bikorwa ntibizagorana. Ngo iyo ninde ntambwe kuryawe kuzajya mwihuta. Ibintu bigenda ku gihe cyabyo. Cya mbere hari uguhura, cya kabiri bakumvikana, icya gatatu barasinya, cya kane reka bagiye kubishyira mu bikorwa. Hari inyungu mufitemo nka AFC? Irakomeye cyane yuko twebwe akarere dukomokamo, gakondo yacu ni hano muri Eastern Congo. Nizo za Masisi, za Karehe, za Rucuru, za Walikale, za Lubero, aho twari dufite abantu. Urumva noneho FDLR rero zije ex-FARC n'interahamwe zirangiza abajenosideri kwica abantu mu Rwanda, kurangiza gukora jenoside mu Rwanda.
y'abatutsi barambutse bagize ino, batubonye ino bavuga ati ba bantu twari tuzi ko twabarangije batakiri abazutse, aba ni ba ghost, ni bantu ki niho batwahukagamo rero natwe batangira kutwica. Urumva bari aha ngaha ku Mugunga, nta muntu wavaga Masisi ngo ace sake agere hano ku Mugunga akiriho, baramwicaga bamutegera hariya. Icyo gihe bakorana n'intuza na contingent zairwa, donc abantu ba DSP bo kwa Mobutu, contingent zairwa pour la protection des camps, bari barashyizeho barriere hariya, nta mututsi wahanyuraga. Rero abashoboye abacitse ku icumu uzaho banyuraga, bajyaga guca mu bwato hariya za Minova, bakazenguruka bagaca mu bwato bagaca mu mazi, arizo mpunzi zimaze imyaka arizo mpunzi zimaze imyaka 30 hariya iri mu Rwanda, za Kiziba, za Kigeme, Mugombwa, za Mahama na za Nyabiheke, iriya hose turahazi, turahasura, tujya gusura bene wacu. Urumva rero Tshisekedi ubwo nyine ni nacyo kibazo cya kabiri. Nababwiye ko Washington izadufasha kuri FDLR kuzikura hano, kandi Washington izadufasha muri icyo kibazo cy'impunzi yuko zahungiye mu Rwanda no mu Buganda. Ariko u Rwanda narwo rutubike abantu. Urumva imyaka yose abo bantu bagomba gutaha. Iyo process ya Washington rero nayo izafasha muri icyo kibazo cyo gucyura impunzi. Yego, niyo mpamvu tubifitemo inyungu. Ndumva hari inama yabaye ku munsi w'ejo, ni inama yagaragayemo umukuru w'igihugu w'u Rwanda Perezida Paul Kagame, hari ibyo yagarutseho. Dr. iriya nama warayikurikiye? Inama zo mu bindi bihugu cyane hari igihe umuntu abikurikira abicaho amahushuka, ariko tugerageza gukurikira. Yaravugaga ngo kuki ibindi bihugu byadusize nka Afurika twe tubura iki? Ubona Afurika ibura iki? Afurika nari ngerageza kubikomozaho. Afurika akenshi ikintu cyo guta umuco, guta umuco wacu tugafata imico y'abandi, ngo wiga ingendo y'undi agenda atagataga. Tuburimo nabi rero, tukwiriye gusubira ku ngendo yacu, ahubwo ibyo bindi tukajya tubihaha, biza byongera ku byo dufite, ku byo twari dusanganywe, yuko ubundi iterambere rya kiremwamuntu, habamo nk'ibyiciro. Navuga ko harimo nk'ibyiciro nka 5 cyangwa 6. Icya mbere, umuntu wese akiremwa yatungwaga no guhiga ibyo ahize, ibyo arobye cyangwa bya kimeza byo mu ishyamba. Urumva ibyo rero yari intuza ya mbere. Kandi hano muri Kongo dufite abantu benshi bakiri kuri ibyo, amoko menshi akiri kuri ibyo ngibyo, akiri kuri iyo ngingo ya mbere. Cyarimo n'abambara ubusa, bibera mu mashyamba nyine. Yego. Ya kabiri rero hari ubuhinzi n'ubworozi. Ubwo hari abantu bamwe bavuze bati twebwe reka dufate ziriya mbuto tujya guhiga mu ntuza tuzitere tubyegereze. Hazamo ubuhinzi, hazamo n'ubworozi. Urumva donc izo nyamwasa twahigaga mu cyamba. Ibyo tugira Imana abantu benshi bo muri Kongo muri Est bagize kuri urwo rwego. Niyo mpamvu tuvuga ko bariya bo mu burengerazuba bwa Kongo baba bari inyuma cyane. Niyo mpamvu na za revolution zose n'intambara zose zishaka kubohora Kongo ziva hano, ziva mu burengerazuba. Kubera iki dufite intambwe kubarenza, mu gihe abandi babibereye mu miziki mwe mureba. Yego. Hakaba rero intambwe ya gatatu ni intambwe y'inganda. Ubwo ibyo bihingwa n'ibiki byose byabaye byinshi, biba ngombwa ko babicisha mu nganda kugira ngo zajye zibihindura, zibibike, zigute. Hakabaho n'intambwe rero y'ikoranabuhanga, tekinolojiya, informatique. Urumva biriya bintu byose bisaba imibare byinshi n'ibiki byose, ntabwo umutwe w'umuntu we wenyine wajya ubibika. Reka tubishakire imashini izajya ibibika. Haza gukurikirana noneho murandasi
murandasi byabaye guhuza yaba mashini imashini iri hano kuri Goma n'indi iri New York bigashobora guhuza bigahana amadata amakuru urumva aho murandasi ubu rero tugeze ku bintu byitwa intelligence artificielle AI urumva ibi byose ni ibintu dushobora guhaha okay. Ariko bikagomba kuza bisanga ubumuntu bwacu ubumuntu bwacu tubusigasira ubumuntu bwacu tukabusigasira kugira ngo ibyo by'abandi bivuye mu mahanga bize bidusanga tukiri babandi. Rero hari ibintu byinshi byatumye duta ubumuntu bwacu, ariko cyane harimo nk'amadini. Niba bavuga ngo okay, ubucakara bwararangiye, ubukoloni burarangira, neocolonialisme yo iracyariho, abakoloni bafite ibikoresho byinshi muri Afurika, hari abantu benshi bari babangama abo barahari. Urumva izo ntambara zose n'izindi ntambara, ariko tukavuga tuti dukwiriye twebwe guhindura imyumvire, tukamenya tuti wa muco wacu tusubirane, ibindi tuzajye duhaha tubyige, tujye mu mashuri, tujye kubyiga iwabo. Niyo akenshi mbona ko ariryo tandukanirizo ryacu n'ibihugu bindi, cyane cyane nk'ibihugu byo muri Aziya, ko nabo bari inyuma muri iyo myaka za independence, nabo bari inyuma, ariko ngo bateye imbere yuko baragenda bagahaha technology bayizana iwabo, ariko umuntu bwabo bakibufite babukomeyeho n'amadini n'ukwemera kwabo n'ibiki byose bakabikomeraho. Yego, reka tugaruke ubuzima bw'abaturage muri rusange n'iterambere ryabo mu bice AFC M23 imazemo amezi 10. Ni Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Hari ugufata mukoresheje umututu intambara hanika harangira, ariko nanone mu iterambere ubuzima bumeze bute muri rusange? Waduha ishusho. Ahitana nabihurizaho ubwo nyuma y'amezi 10 mufite ibyo bice mugenzi wanjye yaravuze. Mu minsi ishize humvikanye ko ikibuga cy'indege cy'Igoma kigomba gufungurwa kugira ngo kizane hajya hashobora kunyura imfashanyo. Bivuze ko ibice AFC M23 igenzura abaturage batameze neza, hakenewe izo mfashanyo. Ese bimeze gute koko ibyo bintu bavuze? N'amabanki n'iterambere ubwo. Twebwe hano uko nababwiye twagaruye amahoro n'umutekano ku bantu bose, nta vangura. Urumva ubu umuntu wese arishyira akizana. Mwabonye ko umupaka mwabambutse uyu munsi, mwabonye ko hameze. Igihe leta yari hari hano, umupaka wafungaga saa 9 z'amanywa, amanywa y'ihanga umupaka ugafunga. Ubu rero twawugejeje kuri saa 6 z'ijoro. N'ibindi bizakomeye. Na pasiporo laissez-passer mwazigabanyije ibiciro. Laissez-passer, impapuro z'ingendo twazigabanyije ibiciro kugira ngo dufashe abaturage ibihugu byombi, ibihugu bituranye, bagenderanire, bahahirane mu mahoro yose. Rero natwe nkangaha aho uduce twose twamaze kugeramo, turazana iterambere buhoro buhoro. Amikoro ntabwo araba menshi, kandi murumva ko tuba turwana na leta ifite amafaranga menshi, tugomba guhangana nayo mu buryo bwa gisirikare. Urumva rero amikoro menshi, murumva ko ajya muri ibyo bikorwa. Ariko duke dusigaye tugerageza gukora ibikorwa by'iterambere. Turakora imihanda, turi gusana ibitaro, amavuriro, turubaka n'andi mashyashya. Hariya za Nyiragongo nimuhagenda hariya muzareba hari ibitaro bishyashya tuhujuje. Turimo turaha abaturage amazi. Iriya ruguru za Kibumba hafi y'ibirunga, muzi ko imigezi yose burya ica munsi. Ikirunga iyo kirutse gitwikira ibintu byinshi, amasoko, gitwikira amasoko. Gasanga abaturage rero nta mazi bafite. Ubwo rero twebwe turagenda tukayashakisha, tukayazana tukayageza ku baturage. Ubu abaturage za nkambi zose z'abakuwe mu byabo n'intambara,
zose zarasenyutse, abaturage umutekano waragarutse ku misozi yabo, abaturage baritahira, ubu barahinga bakeza, uhora korora ko nabivugaga, bose barakora imirimo yabo. Urebye hano mu mujyi wa Goma, twageze hano ikiro cy'ibirayi kigura 2,500 y'amafaranga ya Kongo. Ubu ngubu kiragura 1,000 cyangwa munsi yacyo. Abaturage rero baragiye, izo mpunzi bababwiraga zabaga za Kanyarukinya, za Mugunga, za Burengo, hose baratashye iwabo, ubu nibo bari kutugaburira aha ngaha. Kandi bari barateze amaboko bagabarurwa ngo niyo miryango. Ejo bundi nari ndishasha na hano gutya za Bweremana, ibitoki biri guhira mu murima by'inyama. Yego kwa kundi ngo umuturage yatanguranwa n'abajura ngo atema igitoki cye kitaranakura, ubu ngubu biri guhira mu mirima. Ibiciro byaragabanutse hano ku masoko, za barriere zose za Lendo n'aba FDLR n'ibiki byose twazikuyeho. Urumva turi gukora imihanda kugira ngo umuturage uhinze, urumva usaruye uwo musaruro we umugirire akamaro, awugeze ku isoko anawugurisha. Rero abo bavuga ngo bafungure ibibuga by'indege bya Goma, bafite izindi gahunda, urumva. Ariko ibyo ari byo byose twarababwiye ko icyo kibazo kizakemurirwa, kiri kuganirwaho i Doha. Ariko kuki mudashaka kugifunga? Iby'amabanki n'ibiki byose nabyo biririya Doha. Muziko leta, ubutegetsi bwa Tshisekedi bwafashe amafaranga y'abaturage, urumva, ufata amafaranga y'abaturage buyafungira mu mabanki hano. Abo baturage bamaze imyaka 10 badashobora kugera ku ifaranga rye. Ubu se umuturage urwaye yari yarazigamye, arabigenza ate? Amashuri yaratangiye, abantu bari bazi ko azakora kuri amafaranga yishyure minerval y'abana be. Turavuga tuti uwo Tshisekedi utera crise humanitaire, ni witera ku baturage abaka ubushobozi bwabo. Urubumva yarangiza akajya kurira i Buraya ngo batange imfashanyo zo gufasha abaturage. Ko ari wowe wa mbere wabashonjesheje Barcelona, ni wowe wa mbere wabashonjesheje abo baturage, none uri kujya kubasabira imfashanyo mu Buraya, mu bazungu, ngo baze babafashe. Wabanje ugafungura izo banki. Nafungura izo banki niho tuzemera ko afite ubushake bwo kugira ngo arangize iyo crise humanitaire n'ubwo bukene bwaba buri mu baturage. Rero ikibazo cy'ikibuga kizaganirwa i Doha, niho igisubizo kizaturuka. Abo babariza ahandi baba bafite izindi gahunda zabo, baba bashaka kugikoresha mu bindi twe tutazi. Emmanuel Macron ariko niwe wabisabye. Yego, none se twibagirwe se? Twibagirwa ko 94 se ya aeroport, iki kibuga cyari base opérationnelle ya Opération Turquoise. Ibyo murabizi? Ni base opérationnelle ya Opération Turquoise. Indege zabo zazaga kugwa hano. Yego, gucikisha abajenosideri. Opération Turquoise murabizi ije kurwanya abanyarwanda kugira ngo ziri akomeza guhagarika jenoside, no kubika abana abo bicanyi bose mu ntara zingahe zo mu Rwanda, cyane ziriya zo mu majyepfo. Urumva rero iki kibuga gifite amateka yihariye. Abo rero ni babandi baba nostalgique bakiriya gihe, babandi abo bapanze jenoside n'ibiki byose na ziriya operation nibo bari kuvuga ngo cyongere gifunguro. Ariko twe turi mu biganiro Doha, icyo kibuga nacyo kizaza. Ubu harimo za mine, Monisco yari yemeye ko izakuramo iza mine, biriya bintu biturika. Hari n'umukoloneli wacu byaturikanye hariya mu kibuga cy'indege, witwa Jimmy Nzamuye, byaraturikanye. Yagize Imana, ariko imodoka ye yarashwanyaguritse na za blindage zo munsi na moteur n'ibiki byose, nawe akaguru kari kacitse, yamaze iminsi ari kwivuza hano. Ariko hari process yabayeho y'uburyo iki kibuga cyari gutangira gukorwa nyuma y'igitero cyagabwe ku mujyi wa Goma. Mwari mwabyumvikanyeho ko SADC izabafasha
gutegura ibyo bisasu nyuma murongera mwisubiraho sadeke ica ku butaka bw'u Rwanda. Ibyo bimaze kwanga, iyo process ikimara kwanga ko mwabiganiraho muri Serena muvuga uburyo nyine byagenda, mwahise mufata icyemezo cyo kubireka n'ubundi. sadeke n'ibitarabikoze nk'uko MONUSCO itabikoze. Urumva twari tuzi ko izagikora, niyo kondisiyo twanatanze, mukora ikibuga mukinyureho mugende mutahe iwanyu. Banze kubikora, aho kubikora ahubwo bapanze icyo gitero hamwe n'abazalendo na FDLR yo kwisubiza Goma. Cyuko nibo babohereje intwaro, bari no kurekura n'abandi bari bafite hano muri MONUSCO, bamwe bagaturuka hanze y'umujyi abandi bagaturuka mu mujyi ndani. Urumva tubonye ibyo ngibyo rero tuvuga ati abantu ubundi bafite urugusha cyangwa rw'yankarura cyayirimo, reka noneho bace ku butaka. Urumva ntabwo ari twe twabyanze, hari ijambo nibo babyangirije, n'ubu nyuma yaho twabihaye MONUSCO nayo yarabyanze. Hari ijambo ngo niba uri umugabo uzaza ugifungure, iryo jambo wararyumvishe cyane. Colonel Nanga abwira Emmanuel Macron ngo niba uri umugabo, ubundi mu kinyarwanda cyiza ni kwa kundi bavuga ati kabi niba uri umugabo uzaza ugifungure. Harumva nyine no kumubwira ko AFC M23 niyo izagifungura, niyo izakifungurira, niyo ifite ubwo bushobozi yonyine. Bagehe bizagaruka hahandi ni AFC M23 niyo izagifungura. Yego mu gihe cyacu. Yego ikibazo cyacu ubwo wagisubije, iterambere, imihanda byose biri gukorwa, n'ibiti byaratewe. Guverineri wa Nord Kivu akora Sarongo kwa gatandatu yavuze ko ngo hari process y'imogoma bangirije, ko nawe bagiye kwitera ibiti kugira ngo uyu mujyi ushobore kugira gute guhumeka neza. Aha ibyo kirarangiye, tugiye